progress and development of our community. Sabay ko mga kadetoy at panawin, we promote the true spirit of Christmas, love in action, finding joy in simple moments, fostering peace and empathy, a season not just for rejoicing but also for reflecting. And believe me when I say that Christmas is best when it is shared with others. Ket detoy pinagkakamayet tayo amin, especially detoy ang tultuloy a suportayo iti city government, iti dakkel aragragsak iti Paskwa. Sapay tagnanayon iti intayo panagkaykaysa tapno sangsangkamay sa tayo amin, amang padaan iti baro atawen anapunwan iti namnama. Let us all find joy in our hearts, not just under Christmas trees. Merry Christmas kada tayo amin. Naimbag arabi iyo.